Dostlar selam. Sizden bilen min Remziye hem bizning Big Motor Life. Yoz jetkech menim her vaqtda da bir motor kiyim alası kile başladı. Nersede bulsam mene ko'ngil tileyindi birer kiyim motor. Bugün şol turda söyleşebiz. Nerse satıp alırga, nerse satıp almasqa. Siz hazırmı? Gittik sevda üzerine. Biz ne Liliya anda olacak ya. Kerakli bo'lgan kishinin garderobunda, haqqis kishining garderobunda bo'lirga tegishli ayberlar ko'rsatishimiz. Must have har kishida bo'lirga tegishli обязательно. Mana bu ko'lmak, mana shunday ko'lmaklar qisib tura turgan ko'lmaklar har kishida bo'lirga tegish, har qizda bo'lirga tegish. Ular mana qisib turga tegish. Ular bir razmerga kichikroq bo'lsa tog'inda yaxshi. Qisib bütün işlerini göstertirge, bütün bizning qobirga suyaklarını göstertirge, bütün figurani qisib, bütün bellarni, ort yaqlarni deb aytaman, g'o'fuydigiz o so'z uchun butunisini qisib, ko'rsatib, motor etib, obligate etib turarga tegish. Olag'iz bu kunni siz yozning eng modniy kishisi bo'lasiz. O'zi skin, o'zi qisib turib, oyoqlarimizni, butlarimizni, teshiklarimizni qisib o'zi teshikli, yirtiqli, eng modniy sholbon jamoat, eng modniy. Olamiz, kunlaysiz. Bunday kiyimlarni shitlab o'tib bikta og'ir. Shuning uchun olamiz, kiyib qaraymiz-da, to'laymiz-da, necha so'm ekan? Qo'rarmiz. Aha. Mingdan ortiq ақша to'laymiz-da, ham тоже shulay big modniy kishi bo'lib beramiz. Yozning, jeyning bütün kishining ko'zi sizda bo'ladi. Agar siz kindiklaringizni ko'rsatib yurgan yaratasiz ekan, mana bunday top sizda bo'lirga tirish. Mana shulay kindikka ko'krakni qoplab qo'yasizlar, kindik oshirib shabeymi? Shulay Jamoat bu bizning bo'ldi ozgina ironiya ulushi, hozir biz siz bilan jiddiy сөйләшүгә ko'chamiz. Mana shu ko'rsatgan kiyimlar orasida mana bu kiyimlarni mana bunday yuqa, trikotaj bilan kачестволары shulay bo'ladi. O'qisang, bunday kiyimlarni olib shunaqada kerak. Bu bigniq. Orzan kачествосы big nosham. Mana shunday kiyimlardan yiroq yurishingizning qarashin o'zingizning o'xshag'izni ham o'zingizning nervlaringizni saqlaysiz. Ikkinchisi. Mana bunday bizning kombinezonlar. Ularning bizning bu uchraqda kombinezon ko'rsatuv, u kombinezon kiyerga yaramay deganni anglatmaydi. Albatta kiyerga yaray, lekin mana bunday orzan to'qimalı kombinezonlarga to'xtalу kerakmi? Ko'rib turasiz, ular shulay osilgan, lamkalari shulay bekitigi bir necha yugandan so'ng, bir necha kiygandan so'ng uzilib chiqirga o'xshab tura. Mana bunday to'qimalı kombinezonlar olib Elbiyesi de var. Elbiyesi shulay var, qotg'i tiyila. Kindik ko'rsatuv bizning hozir modda to'y qizlar. O'zi bizning kerakmagan zonlarimizni ko'rsatamiz. Ham bunday ko'plarni zavishni Italiya bo'lgan. Etekler ham sholbarlar bilan kiyamiz, lekin shulay sholbar bilan kofta orasida bizning bir nechta skladkalarda, terida, koja deb aytaman, ko'rinirga tegishli soq bo'lamiz. Kiyerga yaray butun kiyimda. Lekin sizga kelishami u? Modadami u? Aktualmi u? Sizning stilga to'g'ri keladimi u bu kiyim? Mana shuning turida o'ylarga kerak har vaqt. Ko'rasizmi? Bütün narsa просвечивается. Mana уже әлі bu magazindagina ilinib turgan koftочка. Mana endi jiplar, kartochkalari уже kelib chiqyapti. Kofta shundan kiygan. Kardiganini durustroq kiygan, butun kiyimiz ko'rinib turadi. Bütün resimleri, bütün printlari, bütün narsa ko'rinib turadi.
Шул ук футболка һәм джинсы, ләкин безнең образ инде моторга һәм стильнерак зәвык белән килеп чыкты. Без джинсны алыштырдык. Момс шалбарга, джинсыга. Күреп торасыз, бернинди җыртыклар да юк. Аскы ягы әз генә иркенрәк. Тулаем кысып тормый. Футболка безнең булырга мөмкин чипчиста ак, төрле принтлар белән. Зәвыксыз, килбәтсез кардиганнар, үз киемнәре кигәнче, әлбәттә, яшьләргә дә шулай ук зурларга да туры килә торган джинсовкаларга өстенлек бирегез. Алар сезнең бик күп киемнәрегез белән туры киләчәк. Хәзерге вакытта безнең төрле төстәге джинсылар бик актуаль. Зәңгәр джинсыга гына тукталып калу дигән сүз түгел. Әгәр сезнең эш өлкәсендә, әзрәк менә бу зоналар дип әйтәм, эш җирләрендә, бил җирләрендә, аннан соң менә шушы аякның өске якларында әзрәк кирәкмәгән сантиметрларыгыз бар икән, кыска алдагы фасон кыска джинслар түгел, менә шушындый удлинённый озынчарак джинсовкаларга, озынчарак кардиганнарга өстенлек бирергә кирәк. Алар безнең фигураны җыебрак торачаклар. Шуның белән шул, дуслар. Әгәр безнең тапшыруны файдалы дип тапкансың икән, тизрәк безнең каналга языл һәм лайклар куй. Пока-пока.